Ошо менен бирге борбордук аянтта жарманке уюштурулду. Жарманкеден Кыргыз элинин коймо чиймеси салынган жакшынакай үй буюмдарын көрсөңүздөр болот жана сатып алсаңыздар болот. Жерде мына жакшынакай гүлдөр. Мына арчалар жактан смотрю, все ФБшные друзья. Здравствуйте, как с вами? Хорошо. Потом будет. Ага, хорошо. Мынакей биякта адаттагыдай эле кийиз. Кыргыздын кийимдери. Булар канчадан экен эже? 3,5-дан, 1 жаштан 10 жашка чейин. Жакшы, 3,5 миңден экен. Кыздарыңарга алып берсеңер, кыргыздын каада салттуу кийими. Калпактар канчадан экен, я? Калпакпы? 1200. 1200'den. Qanday soat? Yaxshi. Bayram çok hoş istedikçe. Yaxshi. Qanday En çok öyle olur. Бул жерде да жакшынакай кыргыздын калпагы. Негизи эле колдонуучулук боюнча бүгүнкү жарманка мыкты өтүп атты. Каалаган нерсеңер бар экен. Бул жерде мынакей бир жабдыктары менен Булар канчадан экен, я, ата? 2000. Assalamualaikum. Жақсы. Чоу, келелек, келсел айтам, Мен да берки YouTube'да кара колтугун жасашпады, жаңы ачтым кайра. Өкөзгө аябай жакын окуп атышкан окшойт. Калпактар канчадан эже? 1300. Tabii kalpak. Основной масса kalpak ekan. Men de o'sha qirg'iz saytida tamom hozir men yejim chalib qo'ydim. Mына жақта шырдақтың түрі бар екен. Көңіліңізге жаққан. Башынан аяғына чейін бүткіл шырдақ. Аяғы бар екен. Ama 3 в одном қанша сом екен, иә? Иә, апа. Бұл қанша сом екен? Қанша сом? Ал 150 мың. Жақсы. 150 мыңға. Өтіп кеттір. Мындай декоративный қатары алышқан ұқсайды. Аябай бір қырғыз деген сезімі бар, патриот кешелі албаса 150 мыңға. Қаншадан екен ағамыздар кішіне? 1300. Андығы 350'den. Хазбеке лайықты екен де, Хазбек деген. Тиктокер танысыңар ғой.
Gümüş damlaları же. O komplekt qancha so'm ekan? Al komplekt emas. Bu degan chachpaqlar o'zincha 3,5 ming bu, 3,5 ming bo'lib turadi. Shunday dedi, Jeti 8 mingga. To'liq olsangizlar olayotgan. Bu yerda da qalpoqning turi. Şırdaq bilan 100 ming ayoy qo'z. Qo'z ekan, abdan yaxshi jasab tur. Pamuk ishga şırdaqlar qanchadan ekan? 7.004. 7 mingga. Oyma kiyime düşürüğünün prosesi olup çıktık. Kol kocası battı. Ayakta faydalı şırdaktı jasagan maşina çıkalekti. Bu bütkül kol kocası olup çıktık. Ay, kız gerçi buna. Abile salma sen. Kol bilen cazalgan. Yaxşı. Yaxşı, abdan yaxşı. Bak tabi attın jabdukları terdigi her tokun çıkıp maşinanın ayağına çeyin. Bunun da jasao prosesini koyup koyuptur. Muna şunday taş bilen baylap bir-birine ulaştırıp yaxşı. Bunları gümüş. Gümüş jasao bolarkan apa aytib ketayın. Açana kırız başlaydı sen. Ah, ne degen bir ne? Aytib ketayın ha. Özünüzler gelip görsеңіздер қызық тұрақ болады башқа.